ke me la ko sari valangi la ker sapon me valangi na nonda na lenga ko sa matana ona sa te ko bokole wiki me kin bos lewat turang na bika ken balitke so mani te me na Fiji Native Tribal Congress Fiji Native Tribal Congress ngo kau ceu sari ka na vulo Aprili na vulo ko sita na 2012 ulak sari Geneva in Human Rights Committee mole komplainta kana nangonea sa cingkami tumbe kinalawa koya kautani koya mutura kasombu nanonda dodon na itoki na lawa membaleta na mahogany na land use decree na surfing decree na termination ni Great Council of Chiefs na visaw ni lawan ni NLTB kina Fijian Affairs mesalewa nga may namatentu wadi merleni board sa sinlawan may nabos lebaturang okay kutika inabukun rato na turang kana FNTC ngo Fijian Native Tribal Congress wa tokona na turangan na tidakaw na marambale na rakutunda kechi wata kena ratu iliu may kumbuna saben do iliu may kumbuna nabi kake de volai ronda volai na bukoy kumbuna kan bale na nunggula ko na Geneva mole complaint tango rausay ni kina abi kan na ba telefon orang ni Google takoy ko na CERD 81st session CRED iya CERD yana Committee for the Elimination of Racial Discrimination 81st session kaya wala imbito kina na submission niya. Ako na rin kina about 45 pages. O ba magalta ka na kanda toya mo nito kay na lawa ko etang ko makikenda na bosi lebat turanga kina vi lawa kede ko imbito may namaten to nang unya may butura ka sumunon dundun. Kung ko ba magalta ka chukili unya wala ko ni ka ngay representative matentu ko ngay tukuna kina ni Vici siyang ni Vambauta na indigenous rights, but in the majority. Berarti lakoni bici ya? Lakoni bici anak mata ni matentu bici. Oh, kai bici. Kai bici. Oh, kai bici jina turang nabat. Ya rep ciko mai Brussels nangunya. Yang kay kani sa may berto ya senga. Doon mo recognize ta kana indigenous rights. Doon mo recognize ta kana human rights. Doon mo recognize ta kana rights and interests na other communities, other ethnicities. Gano mo itabi na matentu mo reda me non-topol siyada. Kung mo balance ka. Yo pamadal tak juga awa ngole kinika iya rongoda binanggo nakangay tukun na may na Human Rights Committee. Membalechir na bilaw ketang go nira racist. Nabunanggo. Na definition ni racist mo prefer se deny ta kendo na tamata se ndona ka tamata ena ya buni nona ethnicity ya na vila o kedango ko mboko dale bina bosile watura ko ya kautatani ko na land use decree ko na surfing decree ko kedango bridge ta kana nonda dodon kenda na prior and informed consent nonda group right same right ndo doni nember ne biso takendo na lawa na matentu tatar nonda bula se efekta o kenda menda bayo rawa yor na bila o kenda ko sin tukun may bikenda ya ronga talango nakata lang ya ko tu satu na constitution in 1970 kena 1997 nakanda do watu katu na lawa tabu na lawa membaleta na volkang bula kena lawan ni galis tambo bantu ni dona matentu biso ta kababo kenda sa vayo ani kina ya saranga dona lawa ko senga ni chiko ina 2013 constitution bitok madana chikina mo sa tara mantango na 20 batene dona kata eu na kau ita kabaliu tahun 2 membaleta na 2013 constitution na nona vivandu inditaki na constitution se nona racism. Dalam the constitution. Racism against indigenous people. Racism against indigenous people baleta na vika keve
Koya tu mai na 1970 constitution ke 1997. Me tango makana nonda dondonu. Me recognize ta kana nonda dondonu. Koya savanda ita kana nongo na UN Declaration of Indigenous Rights. Koya bitan kena 2013 constitution. It's racist. Me makangar tu kuno mai biau na mai Geneva. Ni racist na kena bokolevi na bosi de baturang. Yana kaya ando tu na constitution sao chingo. Dua na bosi le baturang sar ngai recognize tek tu. Rua na recognition ni customary law. Tolu na kena batambui me biso ta korna lawan ta wat kona la tambu bawa kena consent. Koya purposely intentionally removed from the 2013 constitution. Koya kundo kajuki na kena varervaki Vandom bula, na vika, ora tobolea, merda kavekenda, ora vilu texauti, sino ben marama. Ora non i tokani, ondo ora the people who are minding him. Ben marama ya wele tonga. Ora ngara takava, mera make sure. Ka kundo tal nangono mai muri. Me tada ka meki no kenda bat kenon dondun. Me va mati ke bandua. Chukongone ko ya ondo kachuka me bokolevi. Se membutan sana kona constitution gona 2013. Dona professor me bosana sudah juga me nama tentu Professor Reagan. Dan NU. Iyo ko mamal tango na da kedin ko siyo ko sini pikta kra ko akina na racism ni 2013 kon siyo ka chuo. Yo chuo benga me kenda ngai wich. Pataki kongor parang tu me mendana ren dan cikinang. Warna laku mai balang warna retu bektu nga barang beliau. Na cikinango cikina yor cindai na inaki. Ni constitution ko mekana butuk sumbana mendondo. Spirit of the constitution apa? Dapat tu betul. Iyo. Ya oke ulis sama nunggu pamadala. Go usare sa pamadala jungango na FNTC. Fiji Native Tribal Congress. Salah jungango. Ya nan 20 kan bale men rona undolu kawono. Meron ko ako sarang na single voice ni indigenous people. Nabingaw na kede singan sud ni Ratsukuna don na statement mertundo sa inikina. Do warta na statement sa inikina turang pita kau marambali na okto ni kechi. Do na ngolnya kito sambu organisara. Do na seminar. Yabana no mikir na Ratsukuna day. Nabingaw na kaya ni Indigenous Day, the release doon na statement. Yan, datakabarere ito. Datakabarere ito. Datakabato na muna. Datakabato kami, for the record. Kuya wala ko sa Rio Geneva na 2012, o siya sala ko na 2014, 2015, kito sa Liliw. Wala ko na UN, Permanent Forum. Yo, wala ko siya yan na 2021, sanggay may sa lewu saranga na kaya takabyaw na matinto. Sa takita takyaw saranga vasibya na matinto. Miyata pa nangaw na. Wasa wabitan ni kina may na palmins. Wabitan may palmins, batar nga nadang ko. Ang daw ba ang takatakuya o hindi ko naway pula. Yan na nung wali sudo, wali tuwa Nicolaw tuwing kami ha. Ya sa tikong may nangono bulikin na. Aula University, baya, yadang ko tunga ya. Hindi ko naway ko. Iyo, hindi ko nakulang. Ngayon doon nga nadakatong na debate. Yaw tukong sa doon, umanda nga nadang kong. Nasingan nga ya, ito dahil kayong ito na sana refund taki kang go verify kek. Yaw kilala ko na verify kek, or sindo na kaurto na kabaraw kina. Kanga sanggay da kabaw ko ya, sanggay da kabaw may. O kung na supervisor for election, may wala yun doon na wala speaker, may basa ko daw. Ito sa man sa kami palmenji. Patalangan nada, munda. Iya, patalangan nada ko. Sanggay leo wara sungguh nilaw. Sungguh nilaw, ko sanggay tawi kinang ko na SWN. Nagkanapambalaw-bala nga, stand with Nico. Meron ba sungguh nilaw, meron ni Saumikin na loya, may palatakiyaw, nandun na kisya, tolo na kisi may na kani ni may minaloya. Arto bulia da kamay, sunduro tolo, sangga may chukutali muri,
ni o chime bi namba ke kona kisini fake ko eu bukini bal bibis wate kene bi tali ya na tek bu ni SWN yo rasongo ni lawa kula rasongo na rambe ke 25,000 ya artonga iliu takana nongo bila ya sebulo ni valentambua o Graham Leong ko sa Attorney General Chungo o John Epton wate ke simi valentambua Luski na matentu sangga meni voto ko bali leni lawa ya sangga ito ya bukin ngondo na NGO me sabutan kina korna bila ya yang nongo sa me bang tengo me advocate ta kabali bunata bambimbi na bikam balik ke deni to ke ongele sumay bambimbi susa nunggu tak ngamen na turudis wabo kiti yerna bi minsta tarung yerna ta bember bercukina laungo so ya na advocacy wala sumengo na madrasa ochi ando da kakina na nito annual interactive dinner dakana bakabi dakana panel discussion itu wasong ko nila wakina sa may rawaya sa level sa may kinanggo bito na polo me ko kawni ko ni sino prison sa nabibu kita lang anon ro ila kolako na ko na kango me stalingo bibu ko bertema me arani onen ako Anang sama benaksa sanagay yo angay esar nga sagi ema sa namang wala cinta dua o wambot sa nabi etel nga ma sa mbong lebu ni binapalib sa nabarong amay inde nabalib bitalo binakaw